米多伦多罗米阿米阿，祈祷每一天。Mikliput ku kawas I titaanan saka在tu karau-rau ku faluja ita tu maamaan。上主看顾我们，所以我们一无挂虑。Sarikaka mapulung平安。Malatsai kita milayap tu suar nu kawas。姐妹弟兄平安。我们一同领受上帝的话。以腓立比14siwa kusafaw atusir suarsa o papakainian no kawas I iraay iji Yes Kristoan tatlamaan atlafong ko sabi pafri ningra to kacangootan namo maamin saan。我的上帝会照着他在基督耶稣里那丰富的福泽，把你们所需要的一切赐给你们。腓立比书4章19节。Sarikakaw o sualinay rahkeray urib I caay ko pakay ni ay I kalufah no sa kaurib. Nika unano bitier ita tu kawas lipaha ku falujo atau ciicer ku urib I masa maamaanay atlimak. Unini ko naikawasai sa palemer atau mikumi。真正充足的生活，不在于生活上的富裕。然而，无论我们处在什么境况中，信仰使我们心中常有喜乐，生命常保活力。这就是来自上帝的祝福与恩典。May Tuhan kita，我们同心祷告。Tapangaw ano kalufah to ano cangood to ko saka urib ako I pakanian ako I tatlamaan nay amikumi numiso arahker ku faluja。上主啊，无论是富足或困乏的生活，我都靠着你丰盛的恩典而心里知足。Pakani I tatlamaan nay angangano tapang ji Yes Kristo ami tolon。阿门。Nanay mapalemer no kawas kiso，愿上帝祝福你平安。